Hello ex yami unjani? Ngiyaphila. Yes, ex yami. Bengilalela ingoma ka-Adele lethi Hello, it's me. I've been wondering if after all these years you'd like to meet to get over everything. And yonke indawo kuma-social networks iyatrenda le ngoma yenza abantu bakhumbula ama-ex abo, bayawafonela, bayahlangana nawo. Nami ngasithola-ke isibindi ngiyambonga u-Adele ukuthi akhiphe leli culo ngikwazi nami ukuba nesibindi sokuthi ngikufonele ex yami. Nawe ubufuna ukukhuluma nami? Busuyizwile vele le ngoma. Okay, ngizwe ukuthi ingoma ithi after all these years you'd like to meet. Ngivele ngabona ukuthi hayi ukuthi sihlangane thina kuzothathela kude, ngathi hayi angivele ngikufonele nje ngikutshene ukuthi hayi ngiyambonga u-Adele. U-Adele unginike isibindi sokuthi ngikwazi ukukufonela ex yami ngikhulume nawe ngoba sinama memories, we need yabo ukuthi si get over everything ngoba hayi phela yonke le minyaka bengithi hayi sekuyi right emoyeni kodwa ngiyabona ukuthi angikho right ex yami. Hayi ngiyambonga u-Adele ngokuthi akhiphe le ngoma, ngiyambonga u-Adele ngoba unginike isibindi sokuthi ngikwazi ukukufonela. Lalela ke ex yami bakithi, akubuyise phela i-Tupperware yasekhaya esasikufakele yona amadombolo nenyama yangaphakathi mhla u-anti wami uSibongile lethele umembezo. Cha phela sasingakuphanga i-Tupperware yasekhaya. Mina ngiyambonga u-Adele ukuthi anginike isibindi sokuthi ngikwazi ukukufonela, ngikwazi ukukhuluma nawe. Ngoba u-Adele akakwazanga nje ukuthi ayikhiphe le ngoma, ngabe nami angikwazanga ukuthi ngikufonele. Cha. Uhambe wrong, angifuni sibuyelane. Mina ngifuna i-Tupperware yasekhaya esasikufakele kuyona amadombolo nosu hla kwembeswa u-anti wami uSibongile. Hayi, ngangithathi nje kanjalo. Cela i-Tupperware yasekhaya sasingakuphanga, buyisa i-Tupperware. Hello, it's me, Sengshilo.